Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Morogo bonde Oromia hitko Jumatatu chitariki 10 cy'umutinyi 11 umwaka w'ikabuki w'imirongebere na isano umoncho muiria no kuria na kwane iga igotorigirite kurwe sore igore bya kigima na litkoria yabeire lyarenge lire ritoreru cyaragire cinsa 10 igoro kinga kino kuretera mangana magia senchera yo bunye kureze getegete seni kyao kya bene Nensoko TV retera nanje kwa Daniel umwaga Chinsa 10 mayo mwancho mwegererie nigo ekiombe getari egie serikali ekio gekoro kwanga mora PME Foundation nigo rero yakorero bwene bwaya busa ubwo kurigereria maiso guchiasa menyi ibensa moya tonga marara ime ye ward ya Nyamaiya ensemo yebunge ya West Mugirango ime ye county ya Nyamira bakwana hekerekyo bakoragwa no muwakili Philomena PME nigo ayereire obuya bwose bwo kurigereria amaiso nigo atayabuna yagatiye ibintu biri bikorera ogusareka kwa maiso na wamenyo obwo muntu na monoreria Philemon mwana PME ku township ward West Mugirango aiga atore Nyamaiya ward as Tonga SDA church iko tuwaleta project ya medical camp yogo cheki amaiso amaiso ondubwensi obwato bokongo agocheki wa amaiso arigereriwe onye nebirore aewe onye neryoga aewe onye naendo tagete guchurigereriwe naenda verified uchinya getari ku Lions Club Nairobi achikoba akurigereriwe yebinde beyonce igo bigokorwa for free igo tobwateranete foundation my foundation yekuru kumora PME Foundation na ne foundation yonkewa isosa n'abanyagetari aba igo twaroribya abantu bakira abange nande onye yari kunyarekana mocha abange mono egekogera tobwate capacity yo kubarigirira mwese togokora iga yotora paka saa 7 togokora toende Marara togokora Bumambia togende Bugichora ward togende Malindi kisa chia Mambia toende Bonyunyi kisa chia Mugaso igo togwetana na chi ward Johnsby tokorua butoje township tokorua toende Osamaro ward tokorua ro tumanya gocha okorera kwenye Matuta ward igo program eye na beko genda igo nande mbia mono sana asogocha tubugatira lakini rimanyekane ne resources ya nkuru Nyamira go West Mugirango Bugichora ward lero tuligaiga asamangana yokubwene abantu baita maiso tuarosi proposal igasitoka na wakiri atwanyora abanyagetari bari experience ku Lions Hospital enyagetari skill ya maiso ne organization yende ku Light of Hope initiative poko wa cross na baro lero twachira abantu bacheke wa maiso oyo bataba ko warwaliwe yo tagete oyo takele birole aegwe turanyora mbale babwate complex issues na contracts batakero ko rusachari toroji cases irenga chirega banyagetari aba kuti warwali for free ege tangani ege togo kora ego togo tebanga we are giving back the community abana basani baito twabatebetinga abantu baito mbachandegete njungo tubwatera ndore na kitora abakonye igento kende gya kabiri una mumanyete chikurango aguchire 2027 intene ino wa senator
na gutigana yo mwanchumugereria nigo bamenyi iba masabo anene mono aseba utumeke bara ikorwa gikomoni igo ikamasabo lichituka nigo besoke emambe ya ritko ya lero na guchaka kurima ibareyo abamenyi abo obe ward ya Gesu nigo banyara goteba nga ibareyo nigo yabeirembe amatuko abwango iga ane kerembura inyinge endete kweneke munyorogongo orwagusi egento kire bari gosareka na nigo obayire getambukero kyo guchaka kunyina barabwa banyene abuna abanyakenyoro twarosire para itonto buneka tokonya abana baito bakwenda cisukuru abantu bakoruciga cyabo ngano tokopimere cyaye ito asite tokopimera twabeire tokomubori amatuka mange nge pare otarenge wanja otoroserie para twete no nemebere moisonde go twetwe ko mobere korwaiga baka tukajotambuka masabo kituka asenge nje pare rembe nyojo bakongobonga se ekone igolero twamwa twaletru mochanga iko twachanga bakajibesa twayerosie nge epara ya kuru yongata masabo kituka pare yarasa rekira matuka mange sana pare yebuna moigura abamindu batebire ne pare kuru yongata yaso masabo kituka yawonjoka yagende school pare yega karo mu MC ya nyaroseti igaro roseti akayebara bunambo basi ya sabugi gotira go chimasabo kiduka pare yeito ya tuchandire yale mairi abagaka yale mairi abangina ndutwe kanto bwati astogweta emebere togwetweka kuroche igori tukoria rero igotogoteba nga epare igatigatorosi buna bana inchi onye county government yasinyiru korosia amangana ikere bakasimba arati amanyenga chibesa korugoche se ward ya Gesu chibesa chingo kora chiregas mayoko tokori meri kubokia ya mesigwa mara yagenda ntoriko nyarase kochi kwerende ryongata moina abantu mbabwati magendera roro nona matete yo maiga nago afskamoto mwanchumugereria nigo bono mwaziri ibwechi semi Migos Ogamba aikirana ase skuru yabamura ya stare ime yo mucho Nairobi omugasorero ase hanekia kuigorwa kwa matemo ayo ase sub county ya stare nagoika ase skuru yabamura ya stare chingaki hanekia boigo nigo hatabanga amatemo ayo ngawe chikokorwa ase nchira eye oboene Good morning, gentlemen.
na sogos kamututi kato sebono asense moya siasa mwanchu mugereria asoyo kuriya ikirogo kiwera ibwense Dr. Fred Okenga Matiang'i oyiboigo okabere omwaziri boborendi bwaime amachiri bore serikali asogo ke ya chibesa chirichiko gwatokwa gosia chiskuru erio kwereni gose kwena kya ingamagani chiskuru ngokani bware imeyense Matiang'i nigatebuna nigo egochia kore maria obokorari chiskuru chinyinge imeyense. Let's not do it as if, in stages, Natana, it's like a privilege, we're trying to intimidate people or sometimes blackmail our citizens. Let's be serious about this thing. Perhaps a final one from me. I know it might still be early for a decision to be made, but why do you think we should be the flag bearer for United? No, those are the kind of arguments that I would make when we are seated in the meeting of the United Opposition. Now here, I've been addressing policy issues. I've spoken, for example, about the reduction of capitation to schools, especially day schools. By the time we left the government, we had crossed the 22,000 mark. Now you're reducing it by by nearly 50%. You are now talking about 12,000. Obviously, when schools open in January, the kids who are going to day schools are going to have to pay fees. Who's going to pay the fees? The same parents who are struggling with SHA, the same parents who are struggling with the housing levy, the same parents who are struggling. I mean, are we serious, honestly? And this is an issue we can sort out very easily by, number one, cutting wastage in government. We have an opulent, wasteful government, big offices, big titles, big people, I don't know how many tons of advisors who would be earning salaries, big jobs and so on. We behave as if we are a developed country. Frankly, this is not rocket science, honestly. Which country in the world that wants to go serious does those kinds of things? And you are now putting our kids out. If we are not very careful, our dropout rates will go back to the pre-Kibaki days. Because you see, what are you telling me? We are playing games around, using language and semantics. They don't want to say, look, we are going to abolish for example, examination fees and so on and so forth. If you told an ordinary parent to spend 5,700 to pay for exams, 5,700, how many parents will manage that? Na mubunge ebunge wense wasemo yebunge ya Embakasi Central Benjamin Gadiru niga mwachiriburoro homora ibwense William Ruto ase ogotaikirania chinguru cyomororo gochia ase abanainchi buna korengana nenkwana yaye ime yadoa Katari eikiria ya eta nigo Benjamin hayakwanira yakurume yensemo ya Kayole aigeme muchio Nairobi. Najua wakati tumetengeneza serikali miaka mbili tuliitumia tukiongea maneno ya electric bikes. Kweli ama si kweli? Ati tunataka sijui tutakuwa tunaendesha pikipiki ya stima, magari ya stima. Tutatengeneza kila mahali ati ndio watu wachajie wapi? Ndio waende wachaji pikipiki zao hapo, magari zao hapo. Juzi amesema nini? Juzi amesema atazima stima. Amesema hata achaanza kuzima. Wakati wa ile serikali ingine mimi sikuona stima zikizimwa. Juzi ametangaza ataanza kuzima stima. Na ameanza kuzima stima. Na kama ungekuwa umeingia kwa hiyo mtego yake, umenunua hiyo pikipiki ya electric, ungekuwa unachajia wapi? Ama utakuwa unachajia wapi? Sasa hii ukora ndio nawaambia, saa nyingine tunakaa na hatuangalii. Saa nyingine tunaangalia hatuioni. Lakini mimi nikisoma hii maneno, Your Excellency, hii maneno ya stima, mimi nikiangalia ile ukora iko hapa ndani. Simulisikia haikutangaziwa hapa Kenya, ilitangaziwa Qatar. Ama hamkusikia? Maneno ati Kenya hakuna stima ilitangaziwa Qatar. Mimi nikiangalia hiyo statement, ile corruption na ile ukora iko hapo ndani ya hii maneno ya kukosa stima, nyenye mtakuja kusema tukifika hiyo wakati. Na tugosika mutu mwantu mugereria nigo abaibori baboribwe kubarenda abana babo chinga kieci chirusa entambe anene kubatikana nebikorwa byoboiti ebyo bigenderete kwene kibwa ase chinsemo ao chense ya Kenya anene osogo tubongwa kwa bana abanyaruka. Kwamba kwa muda mrefu tunasahau kwamba watoto wa kiume pia wanadhulumiwa, na tusidanganyane. Bwana OCS OCPD ametaka kuguza kidogo. Hapa kuna sodomi. Sodomi ipo. Vijana pia wananajisiwa na wanaume wenzetu, kwa sababu mnafikiri mwanamke hawezi kunajisi kijana. Ama anaweza?
anaweza kunajisi. Nafahamishwa hivyo kwa. Kwa hivyo tusisahau vijana. Ningeomba kwamba all cases ambaye sinahusu maneno ya watoto, tafadhali tusikae nyumbani, tusilete to report, ndio tusaidie watoto wetu. Mumeona kwamba kuna wazazi wengine bado wanadhulumu watoto wao, wanataka kuwaozeza mapema. Kumbuka huyo mtoto wakati unampatiana kwa mzee kama yule, au msaidie yule mtoto, lakini maybe yule mtoto wakati atasoma, apate masomo mazuri, ataweza kuja na kuwa kiongozi wa na umuraigwense Dr. William Ruto nigo achakirie bene umuroberio obwachi w'ikinyumba cy'Erigorense uyomanekene buna affordable housing imeye county ya Samburu omugasorero. Ruto nigo irayibagerio ko bayenekeria abamenyi ibe county ye buna nigo serikali yaye yabekire nsemo kishiringi bilioni yemo elyo bocha kya kunaria estima ekera ensemo ye county yeyo nabayigo Ruto nigo ayenekirie okoigorwa ose okolikwa kwabarimu kiribwe miya yemo oikomutie nyumotangani omwako bocha ase arekana kubagikiria gororo obalia bakunyemereria serikali yaye. Ndio mimi nimekuja kuwaambia tayari tumewapatia shilingi bilioni 1 kuunganisha wananchi zaidi ya 10,000 kwa huduma ya stima. Na hiyo kazi ya kuunganisha hiyo stima nataka ikamilike kabla ya mwezi wa 6 mwaka ujao. Ndio tuhakikishe ya kwamba Samburu iko na stima kama sehemu zingine za Kenya. Mimi vile vile nimekubaliana na hawa waheshimiwa kwamba masomo ya watoto wa Kenya ni ya muhimu sana. Na ndio sababu hiyo serikali tumeajiri walimu 1,100 kufikia Januari. Tuhakikisha kwamba kila mtoto akienda shuleni anapatikana shuleni na mwalimu, na tumejenga madarasa ya kutosha. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, sera, agenda, ama na togotigara hasenseme yo ye siasa umwanchu mugeria nigo mubunge ebwe bunge yensemo ya Kapsabet Omosike Oscar Sudi amochiri boro abarayibali abakunyemereye serikali asekeria agotebire buna nigo batabwati emeroberio eremia chinga kiekyo nigabolia abakenya ko mwachinga ki chisayino murayibwense William Ruto elio aikira nemeroberio yaye guchiasa abakenya. Mtu tu unaongea tu nilikuwa naona wakumbafu wengine pale wanaongea Sudi. Mimi ni mtu nafanya kazi 24/7. Hakuna siku ninapumzika. Nikienda penye naenda nafanya kazi. Nikienda pale ukiulize wewe umefanya kazi gani? Tunataka mtu afanye kazi. Tunataka mtu upuzi. Siasa haitaki ukumbafu. Siasa inataka watu wako na mpango. Uongozi inataka mtu wako na akili extra. Yenye unaweza panga mambo yenye yanasaidia mtu mwingine pale. Na hata usipopata na jirani yako amepata, umepata. Si ni kweli? So tumekuja hapa leo tutajenga kanisa, tutajenga ingine, kesho tufanye namna hii. Si hiyo ni maendeleo jamani? Na mja somo. Ungebe tai, pick up kwa lenjini. Ungemete upu ingene wewe. Polo. Watu unaomba nao kura na gifting na hiyo watu wote hii. Mimi na gifting. Omba kura na sera. Omba kura, jenga kanisa, jenga barabara, sema ndakuja kufanya hii, lakini usiombe kura ya kusema ati unataka mkutano ya huyu uende uharibu mkutano. Wewe utakuwa mtu mjinga wa mwisho. Na hawa raia sio wakumbafu. Hawa raia unaona wanakaa hapo wanaangalia tu siku ya kura. Wakati nilisimama mara ya kwanza walisema huyu hatuwezi pita. Nikapita kura ya kwanza. Nikasimama mara ya pili, akiona rana nikasema jililira, nikajilil. Nikasimama ya tatu, sasa bado unajua, omba kura na sera. Mwanchu mugereria chapto bichideka 15 na isato higorie chinsa 10 chabona margoba kwa kiranga mujamano soko charabata yake teseni kyao kyabene against Soko TV na bego gendara tegere merobiri Jonsi ekobwatia chinsa 11 igoro
Edwin Nyang'au ngochari mege no murubiri ya bwongori amareko rinde muchiko nyara gotenga na kuongori amone kama amona basemania sensemeria aye chingera Brian Achaka Tolde amona reka Zak no wainge mega yeminyoncho kweneke nga chibicha amona muri kwikirare eye mwase ya mwese nchirere yobo ikanu leta nje kwa Daniel Omwaga ko sabotu aroma ragobora motwerero